Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buwan sa Nobyembre, gitimaan ang Lung Cancer Awareness Month. Nganong importante man kining mong advokasya alang sa atong mga kaigsuonan diha. Karong buntaga mga kapuso ato sa Mailaila, kini usa ka doktor nga cancer advocate kay siya mismo kining maong topic o kining maong sakit haduol sa iyang kasing-kasing kay dunay nataptan sa ilang pamilya niini. Kung giunsa sab niya pag-atiman sa ilang mahal sa kinabuhi nga nataptan ning maong sakit. Atong ilailahon karong butaga mga kapuso, cancer advocate si Dr. Carmina Alferez. Good morning, doktora. Mayong buntag, Nico. Mayong buntag sa tanan, nga gatan-aw karon. Thank you so much, Doc, for joining us this morning. Doc, unahon lang nato, nganong importante man, Doc, kining awareness sa lung cancer o gani karong buwan sa Nobyembre, Doc, Awareness Month. Lung cancer actually ang leading cause of mortality, no? Ang kamatayan sa mga tao, both sexes, whether you're a male or a female, commonly, among all cancers, lung cancer is at the top of the list. This is a topic close to your heart, Doc, kay ikaw mismo na himong niatiman, himong caregiver sa family members nga nataptan sa lung cancer. Can you tell us your story, doktora? Oo, kani ako ang story, medyo kuana ni siya, sagad sa buto. My sister, younger sister, was diagnosed with lung cancer stage 4 at the age of 28 years old. Sa unang panahon, wala to siya gibati, nikalit lang siya reklamo namo nga sakitan siya siyang likod, no? And then tungod lagi siyang edad, never smoker, never used cigarette in her entire life, wa jud nagduda nga lung cancer. So you can imagine 28 years old, stage 4 cancer, never smoker, never even exposed to kanang gitawag na tog second-hand smoke. And nahiubos kaayo me. Okay, she had a full life ahead of her. Unya, 1 year after siya na-diagnose, na atlan pod ako ang father at that time was 68 years old, stage 3 pod nga lung cancer. Pakapinan pag yun, og 1 year after, nagka-prostate cancer. Early stage noon, pero ka-imagine ka, within a span of 2 years, tulo ka cancer in the family among gina-juggle. So at that time, journey gyud, no, lisod, hinay-hinay. Pero daghang tag nakatunan along the way and mauna akong i-share ninyo karon. You were saying, Doc, ang imong sister dili siya smoker. Asa posible, Doc, nakuha? Dapat dili limited ang ato ang hunahuna. In fact, akong gina-encourage ang mga tawo nga gatan-aw karon, no, remove the stigma. Dili pasabot nga ga-smoke ka, cancer dayon. In fact, ang smoking is related to a lot of other problems. So asa nakuha? Perhaps genetics. Maora gyud akong ma-explain tungod kay pag-biopsy sa iyaha. Ang same cancer niya, ang cancer niya was the same as my dad's. Doc, you were the caregiver sa imong sister when she was diagnosed, Doc. How was it like being a caregiver, Doc? Oh, sus, grabe Nico, no? Dili kaigo ang ato ang screen time para ana to describe that. Ang akong journey is unique, but it is special also, and I'm sure daghan kay gatan-aw nga makaingon gyud sila karon kana, Doc, makarelate jud ko. Grabe ang amo ang giagian. At that time man god, I was still in residency training. I'm an obstetrician by profession, and ga-train ko ato nga time, bag-ura ko nanganak, no? And daghan nang hitabo. So daghan kay ko gi-juggle nga priorities, responsibilities. But at that moment in time, for those who are watching right now, ang gaagian ni karon, no? Kung ikaw dunay kapamilya nga nasakit, no? Imong family member has cancer or dili lang cancer niko ha, kanang chronic disease. Antod karon actually medyo nabintahan nako. My sister actually passed away last year. But it was a passing on that we were prepared for. Ang papa is already in remission. So he is a very proud cancer survivor of 2 cancers already. And he is 74 years old. Of course, Doc, nag-atiman mo og pasyente, pero ang nag-atiman sa pasyente, angayan sab nga atimanon po, Doc. Ang gitawag na tog primary caregiver, kaning tao nga mo atiman yun primarily sa nasakit, murag nalimtan bitaw na siya. We are left to fend for our own. Sa pasabot, murag understood na nga maningkamot kasi mong kagalingon kay doon na may mas nasakit other than you. But not knowing nga kung imong i-empower ang usa ka caregiver, imong atimanon og tarong ang usa ka caregiver, dako kay ni siya og benefit not only to the caregiver nga mabuhat niya iyang responsibility,
but also to the health and the well-being of the actual patient nga nasakit. Importante ni mga comforting words nga ihatag, Doc, pero you have to be cautious po, Doc. Labi na kung ang pasyente Yes. ang imong gidil. What do you say to somebody who is suddenly in distress or kanang nasakit or nagkalisod, no, nakawata, nasunugan, na namatyan or nagkasakit? Ikaw nga naa ka sa outside part of the ring, everything that you will say going inside the ring will be comforting words. No? How are you? How can I help? Can I pray for you? Do you need anything? Can I help you with this? Can I take care of your children? Ana ba? So comforting. Kay that will empower the caregiver or even the patient nga nasa tunga nga makaingon siya, hala, doon naman di ay makatabang nako. Dili ko alone ani. So in the case of my sister, si pod nakaingon pod siya nako one time no in our intimate conversations nga niingon di siya mahadlok siya mamatay. So those things she cannot really easily tell anybody. Pero she is well and able and within her reach to tell me kay ako man ang iyahang one of her immediate caregivers. Doc, basi siguro sa mga nangutana, Doc, kanang how do we prevent cancer, Doc? Kaning sa cancer, the part of it nga dili nato makontrol ato nang i-give up. Awareness nato nga di na nato makontrol. But the part that we can control, like any other lifestyle-related problem, eat right, sleep well, no, limit your alcohol, limit your salt, your coffee intake, no, should not exceed kanang what you need lang. Smoking, no, and then drugs, obviously. Have yourself checked. And Nick, may I remind people also, whether patient or caregiver, please be kind to yourself, no, reward yourself. Daghan pa tami pangutana ni mo, Doc, pero murag limitado kitong oras. In closing, Doktora, unsay gusto nimo nga mapaambit nga message sa atong mga viewers nagtan-aw karon, mga realizations pud nimo? What would you like to tell them, Doc? Remember that God will not give you something that you cannot handle. Mao gina siya. Sometimes we really need to turn to our faith. Do things one at a time. Don't forget to take care of yourself. Thank you very much. We learned so much from you today. Daghan kayong salamat sa mga pointers, Dr. Carmina Alferez. Salamat, Doc. Thank you very much.